إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, was tiukbal sing kita niyo in kapujihan serta pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kita niyo na inumpong ha lugal kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay niya. Amo na in lugal pagsusujuran harap kaniya tiawag siya masjid. Amo na ininding ha mga lugal kilasin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya karena piyang daakan niya in lugal ini tiap-tiap hangkap ito makaminsan suway makapugpun-pun katanim mag tautay manghuda agama Islam supaya makapagsaksi hambuk-pahambuk din kanila karena ingkatan nakapagbay mata habiya sin lugal ini insyaallah ta'ala makapagbay mata sila rito ha adlaw kana alaw kasanangan. Jari in ayat kay napusan biat bat na to pagpatumtum kato taniyo in subay sadya di maig kato taniyo in paghali na to dahil hagin hawabaran na to. Bakaon na rin hakatan halian sintip-tap manusia ginawabaran niya. Mahita kita niyo maghinang simarayaw, kita niyo rin maghinang simangi. Intip-tap mahinang na to magbing kato taniyo yan. Sabi ito subay hadya diadagahan na to dahil hawakto pawakto. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Longsin Allah Ta'ala. Dungdungin niyo in kakahinang niyo amin paunahon niyo harap patuhan niyo.
Sabab adakala inammal na to, kiyuyakan na kita niyo nakahinang, adakala miyuklas da hindi pa doon niya. Wala nagmumpaat ka to hadlawan na ka na. Sabab wayroon makasiguro, sinyan katan. Ay nga mga sila amuyin, di kaunahan himinang si Marayaw. Amin nag-aapas-apas pa hinang Marayaw. Labi imbuka din kato tanyo. Sinamal na pauna nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di matayma kanila. Biya simbeta kato halam sing Quran mahamul liya suratul Ma'idah ayat kauhan tagpito. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Benar-benar tuod intay maundasin Allah Ta'ala dahin dah mga sila nagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naasubo na to, bahayimbaran na to, sinamal na hinang na to, na pao na harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Masiguro na to, bahayin niya to, tema na sin Allah Ta'ala. Mga sila rin makasiguro. Sabab may ta, wala sila nakasiguro in sila nakasud na palikusan sin nagmamabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to in pananaman nila. Dahil nga mga ayat si maksi sin ayat yaon biyata sin Allah ta'ala suratul mu'minun. Ayat kanuman. Walladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Amuin mga sila, kaya rihilan sin Allah Ta'ala, sin katan dirihilan, masi-masi imbigay jantung nila, in kabuga patuhan Rabbul Alamin. Mahita, annahum ila rabbihim raji'un. Sabab insiguro, sisiguro nila, magbak sila iban sintuan nila Rabbul Alamin. Way rapat. Kaya lahil kita maripalam singgumi ini, inuyan na to katan harap patuhan Rabbul Alamin. Hangkan kita niyo piyapan jari manusia, supaya makapagtag-ipon kaniya. Ay, impagtag-ipon na to, yan to, nakaamura baha. Naasubo na to, dabaha, imbaran na to. Bihan. Hasabab ini, hambuk dahil ha mga nasusa. Sin ayat ini, mabaya imingat sin kasabunalan dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, asawa niya, hi Aisha. Law niya ya Rasulullah, walladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah. Amin siyabot diha ayat ini, amin mga sila kerihilan sin Allah Ta'ala. Ubos, doon hayaon, tutog imbigi jantung nila na sususa. Sila baha law niya. Huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamar wa huwa yakapullah azza wa jal. Impagyanon baha law niya roon hay ni amin mga sila nanakaw, nagjina, naginom alak, iban sinhiminang sa tula at halawman sin gumi ini, sila bahayag to. In sambag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Abi Bakrin, yabnata Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakapullah azza wa jal. Bukon lang niya anak sin Abu Bakar, bukon amoyad to. In mga sila tutog in kabuga pa Allah Ta'ala, amuin mga sila magsasambahayang, ay tiyay madabahain sambahayang ko sin Allah Ta'ala. Amuin mga sila nagpupuasa, ay ikaw tiyay madabaha sin Allah Ta'ala yung pagpuasa ko. Waya tasaddaq, amin nagsasarak ka. Masi imbuka. Mahita,
mataod nagsasambahayang lupas di mabista sin Allah Ta'ala. Amo ng mga sila, ligap impangatayan, imaalop patuhan, simusujod rimuruko, yaunin ninangkatan di majato sa wala doon in parsugpatan niya pa Allah Ta'ala. Wakto siya nagsambahayang. Itay maun. Pawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ilugal si mga silayad to nagsambayang habiyad to inhal niya, dito hanar kawail. Inar kawail, yad to habuli bulatak sina pinalka jahannam. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun himulangkad. Laong sin Rasulullah, diungog niyo kadto, hindi ungog kwadto. Unoy naging mga sahabat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala raiban sindaak niya in nakaingatan. Laong niya, batu, hiulog daing hataas sin, mataas daing hamataas. Daing hawak to sin pagpapanjari sing langit iwan lupa, bihaon da siya rimagpak pauli bulataksin, apinarka jahannam, bihaon dalong sin Rasulullah. Ampas siya, si Mabbay. Bidtuin musa im mga tao magsasambahayang. Amin siyuk na ang sin Allah Ta'ala sin narkawail. Maana niya wala tayo may sambahayang nila. Damikian, in siyabot doon hay ni magpupuasa. Mataod-tao magpuasa, di tayo mauning puasa nila. Hangkan na, wala piyangandol sin Allah Ta'ala, impagjaga magpupuasa. Wala misan piyangandol ang malaikat magjaga. Siya, isa-isa niya. Supaya kaingatan in kamatanan simpagyanon pagpuasa. Sabab bukod in pagpuasa sadya magsandal simpagkaon paginom. Iban sin siyabot sampay magbisara mangi. Suway na siya pagpuasahan. Supaya maanad kita sampay pabukon na waktu pagpuasa, pagpuasahan na to yung mga kaptangan bukon marayaw. Kaptangan bukon marayaw, harap patay manghun paisap. Yung mga yan, katantan, di majato sa inihalawman na to. Na, magsasarak ka damit yan. Mataod day sabdi, tayo maunin sarak ka nila. Amuin nagsarak ka siya rin nakahati ibantuhan, pagbulat mainat, nanuysuwi. Ngayon ang suma, parungog-dungog. Yung piyarungog, mano siya pagkahin niya. Dito mo makawa ha piyarungog mo. In pahala. Dito atuhan way miuklas. Bihan. Bangkiasuran sin, suma, iwan riya, hangkan kau nagsarak ka pasal sin narantog kau, ini kau mataod sin, nalupas na isa binamal mo. Ini suway dia jagahan si mga tao. Imbar iman dia jagahan nila yung mga nasabot ini katan. Di nila paghinangon. Sa sumagawa mas itutog. Halawm simbigi jantong nila in kabuga pa Allah Ta'ala. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Biyaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Impag iman sin Abu Bakar As-Siddiq. Isa-isa niya. Hibutang hahan si paksin timbangan impag iman niya. Dihibutang hansipak sin timbangan ing kataan iman sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabugat papaiman sin Abu Bakar isa-isa niya. Sa sumagawa iya subo siya bang uno in pangatud niya habaran niya simpag ibadat niya pa Allah Ta'ala. Uno'y nakiniya
Bang aku impabistahon sin baran ko, marayaw pa, piyapan jarin haja ko sin Allah Ta'ala, hambuk kahoy, magbubunga. Kahampitan si mano siya, inkatan sin bunga ko, maabutin adlaw akhirat, wayroon na bistahon kako. Katinin ako hibalik na pamin wayroon, balikan. Banghaw no kau, timagna doon da kau magbalik. Atin niya, inbungang kahoy nili, nasumuhon adlaw akhirat, kahoy magbubunga. Sabab wala sila naraak mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan sila wala naraak mag-ibadat, in kahoy nagtatasbi patuhan, in kabatu-batuhan, giikan murum adlaw, nagtatasbi pa Allah ta'ala. In uno-uno biyangon, hakatilibot mo, nagtatasbi patuhan. Biyita sin Allah Ta'ala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Wayron hang sulag uno-uno piyapan jari sin Allah Ta'ala, buat malain ka na nanasbi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, iampun na sin Allah Ta'ala, indusa niya, nakauna iban sin nakahuli. Way niya panahin ang iampun na siya. Imbayta niya. In siya. Mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala tiap-tiap adlaw maghanggatos. Naasunod na to, nabaran na to, makapila kita niyo mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala ang kadlaw. Biha. Asa, biyan suway, matao din kato, bangaon dapat. Amo yan to. Nabiyadiin na in bistahan si mga sila, amoy in subay na to singuran ng kakahinang nila. Masi bibista nila in amal nila kulang. Hambuk ding hakabugaan nila tuod, amin makakawa sila sing kapatot sin Allah Ta'ala. Mataod mahano siya alam sin dunya ini. Kapatot sin Tuhan inamin kawaon nila. Inilmo ding ha Allah Ta'ala. Hipagbantog si mano siya, kawaon niya pabaran niya. Sinin kapatot doonhan, mabantog Allahu Ta'ala bat siya ang tagdapo. Bihan. Uno-uno na, di mato palawman niya, hipagbantog niya, sinin katan niya undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way sa ini suku ta, ang sulag uno-uno. Misan yung barantay ni Allah Ta'ala yung nagbabaya. Bang kita ri pahibalon, di kita magkahibal. Bang kita ri pabisarahon, di kita makabisara. Di kita misam makakulap. Impangasubo na kapag sukor na kita pa Allah Ta'ala sin nabulatim matata, nakatindog kita, nakapanaw kita, nakapangulin-ngulin kita, isin nagdihil yang katan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yung nagdihil yang kato niyo. Nakapagsukor na ba kita niyo pa Allah Ta'ala sin mga yang katan? Inagdihil sing kabuhi na to ini Allah Ta'ala. Inagdihil sing katan, ipag-iinom makan na to Allah Ta'ala. Nakapagsukor na ba kita niyo? Bangkaw na karuara nagsukor pa Allah Ta'ala, di iyan mamarahi. Ba't bang muwistahon habaran mo, kulang inhanggatos pagsukor pa Allah Ta'ala hang kadlaw. Misan pa imian kau hangibuin na hinang mo pagsukor pa Allah Ta'ala, kulang pa masi. Di mayaw parasahan mo, yari halaw man sindunya niya. Pialingkat mo yung kukulangan mo, inbahay mo ingkatan, inpiyag pahinang mo yun, Tuhan Rabbul Alamin intagda po. Wahay ikaw nakalamod doon ang sulag ununo. Amin maanggo mo pabaran mo. Imian kau kako saan. Subay sa jahi pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Subay in ni'mat sin Tuhan, haging hiwing mo pa Tuhan Rabbul Alamin karihil kayo mo. Amo yan mga kataw tayo manguran na akama Islam. Bunnal tuod yung pag-iman si mga sila na kauna rin kato. Mapatutuod batukon. Iban ingaton sing kita niyo hatihon marayaw. In pag-ingat piyang daakan sinallahu Ta'ala kato. Bangyan piyang daakan, magdusa kita niyo bang di kita niyo imaginang.
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Impaglag, pangingat, ilmu. Pagyanon dihay ni ilmu pag-agama. Bukon ilmu harap maripadunya. Imaksud kataan harap papag-agama. Pardo, hatin ya wajib. Hatiap-tiap Muslim, bang imyan tiap-tiap Muslim usog baba imaas bata, nakalamod. Impaglawag ilmu, biyay kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mahdi ilal lahad. Way katubtuban. Daing hawak to ka buwa-buwa pa. Atas buwahan. Tumagna na kau imingat, humati, kanay bata-bata, tan tumagna siya makasayo sin dunya ini, hipangasubo niya ing kataan, uno yadto. Kasabihan sa mo siya bahitaan, sin kamaksuran, sin tiudlo niya, wang uno siya. Bati niya to, ilmu yan to, panghati yan to. Huusain siya, tiunyukan na sin Allah Ta'ala, yan to yung kahalan niya. Sa kakunahan niya, ingatun. Uno yung kapaiddahan sinya uniban ini. Bihad to yan mga palanggungan sin kami hakam Islam. Dahin ha mga dua asin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Panghinduaan niya pa Allahu Ta'ala, ngayuan niya dua siya iwan sin anak niya. Nabi Allah Ismail. Ya Allah, papanjarihe kami, atawahina nga kami, karuarwa muslimain, muslim karwa kami, iwan sin anak ko ini, unin maana sin muslim, kamatanan maana niya. Al-ikhlas wal-inqiyad. Subay mo pangayon pa Allahu Ta'ala, aming mahinangkaw, mukhlis patuhan Rabbul Alamin. Ba't magdirihil Allahu Ta'ala sa hinangon mo simbaran mo. Kung kau mahinang, mukhlis. Ba't itay mo ninamal na to, bang wala indua iniroon. Ikhlas pa Allahu Ta'ala, iban miya magad ha amin, daakan sin Allah Ta'ala haraak niya, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang gumawa, in kataan hinang mo hapag-agama, dahin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingata. Hambuk sabab di matay mainamal mo. Makasud ko pa aming mga sila pag yanon mubtadi. Immubtari di makasud palawm sulga. Mahita. Sabab di tayo mauning kataan amal nila. La yakbalullahu li sahibi bid'atin salatan wala hajjan wala umratan wala sarafan wala adla yamruku minal islami kama yamruku sahmu minar ramiya. Imaghinang sinhinang bago bukun lamud haa masin Allah Ta'ala di tayo maunin sambahayang niya. Katang sin ibadat nga, rin tayo maun. Mangsut siya, daing haka-Islam niya. So, may taway ka-ikhlas. Mangsut siya, daing haka-Islam niya. May ta, sabab wala siya nakaagada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkatan kakahinang. Way siya nakasingod. Biya sing kapangsut sin, pana, daing habawgan niya. Kaya tanyo rin pana, iwan simbawgan. Imbawgan amoy in loket hipag birisod mo biha ang pamupuklas unin bawang niya. Pagpuklas mo rin mo nakaingatan mangaunong siya na hulog. Biha to yung kapuklas sin maghihinang sininang bida. Panganal niya in siya tao marayaw, Muslim siya, bariman siya. Mahita iyaon mahinang bihating kahalan sintaw maghinang. Bukon lamud haagama. Sabab, bang mugiana pan inagama sin Allahu Ta'ala, matag in hinang wadto, hinang bago,
Biya mo sin piuting in Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mata-mata, piuting mo in Allah ta'ala, mayta. Allah ta'ala na mayta kato niyo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Adlaw yan long sin Allah ta'ala harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam in khitab. Yukop ko na inakamani. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Siyampurna ko na ni'mat ko roon ha. Akamayan. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Magrida na ako sin ka-Islam niyo. Hati niya, nagrida na ako sin ka-ikhlas niyo. Iban pangagad niyo haraak ko. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-agamahan niyo. Naman dyan miutas ka, limag ka sing katanaman mo. Biya. Hikaruan niya. Hinang mo in Rasulullah hayanat. Mahita. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayrun hibayta niya bang bukundaakan kanya sin Allah ta'ala. In Rasul, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Dihi paglagtik, indila niya wat malaingkan bangyaon, mamissarahan, gumawa in suara niya, ingkatan, gimawa dahing hasimud niya yaon, dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalap yang daakan si Rasulullah. Ada kalahinang niya, singuran mo. Doon na yan. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diara niya indua. Naglalawan-lawan. Mangdaak pa hinang marayaw, maglang. Daing ha, hinang mangi. Bihad turo isab kita niyo. Wajibin hukuman niya yan. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Mangdaak pa hinang matarang hasara. Sinallahu ta'ala. Ma'ruf. Iban, agpangan mo siya hinang amoy inbukon lamud haa kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy yan mga palanggungan sing kami haa kama Islam na bang kita mangayo pa Allah ta'ala dua asin Nabi Allah Ibrahim Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah pahuguta sabbit qalbi ala dinik. Pahuguta in jantung ko harap paagama mo. Amin ya undo ning ka-ikhlas iban pangagad hariaak mo ya Allah. Sabab siya im magbabaya. Ba't bangkaw mangayo kanya, wala mo misan siya miukar na halam simbigi jantung mo. Ay, ikaw nakapakain ni naddatta patuhan. Misan inta uraho mo magbisara. Yaong ka mo nag-aalop. Harap mo parukain. Mamisarahan. Biadinin Allah Ta'ala. Yeah. Hangkan na lang siya mga ulama, magdihil ka ito, masaallah. Bang biadiin, yung panauhid patuhan, supaya kita rin muklas, nalong niya, siya in puunan sin kita katanta. Baranta, udyot pamarananta. Kabuhiananta, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kamulong niya bang aun iipon doon. Aun tag-ipon ka niya. Unimana niya. Ilugsok siya, sinhambok mano siya. Insya mano siya, daysab. Imana sin ilugsok, di siya makapagbaya simbaran niya. Inausahan niya kataan, haamintag, amulahi ka niya. Bihato rin kataniyo bang harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadto ikunulong niya, ilugsok mo siya, imapatot siya hadya kahakaron mo, uwas miyad to nagdihil kalagpuan paru kaing tao. Pikil mo. Di sumakit yung pangatayan mo. Ikaw yung nagbi ka niya. Ilugsok mo siya. Pagkawas dito nag-service paru kaing tao. Nabiadinin Allah Ta'ala. Di kita mag-ibadat, harapan dya kanya. Pag usim harap ko, man to nag-ibadat pa. Bukon mapatot pag-ibadatan. Nawihan, subay, natihon na to.
Mura-murahan yung mga yadto katantan, haupo-haupo, pagpatumtum, lawi marayawin, haupo, maluhin na to katumtuman. Balik-balikon na to, yung panganal na to, dahil hawak to pawak to. Hiasubo na to, habaran na to. Uno-uno hinang, alupon na to. Hiasubo na to, pagubos. Ay, ikaw napadyato kubaha, biasin pagpadyato sin daak sin Allah Ta'ala. Pamuho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tawa siguro na to, ay, ikaw inhinang ini. Magtanbaha ini, biyita sin daak sin Allah Ta'ala, ipapahinang ka to. Nabanggoy ron lamod, ay nakaumatikat sumuok kaniya. Sabab, magsusun imano siya habiating kahalan niya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan ha agama Islam. Suway na to kira-kirahon in ginawabaran na to dahil nga wakto pa wakto. Bukod sa dya ginawabaran na to, doon kitaon na to inhinang na to bang nakaamura ka atawa wala. Bang nato, di kaingatan pa amuhon na mag-ingat kita niyo. Mag-ingat kita niyo, sinhi ka amo na to himinang. Bihad to. In ilmo, biniin ka to, sin Allahu Ta'ala, laway reng haraak niya, amo nain, inisara niya, iwan sin aturan paghinang kaniya. Uno yan to. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Sagbihin ko kaniyo in dua perkara ini. Bang ini baubukan niyo, singuran niyo, di na kamu malawong salama-lama. Uno siya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Al-Quran. Unin pagyanong sunnah. In pagyanong sunna, amuin pag-implement bang habasa ang galis sinsara halawon sin Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarang kato taniyo. Asab yan bang wala niya nahinang, wayroon yan doon halawon sin Quran. Bang niya nahinang, yan doon. Way pagduarwa. Sababin siya daak. Sampay kita niyo katan, nagdawa Muslim si maksi kita niyo katan. Sima papa Allah subhanahu wa ta'ala in arinatu ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah saksi kau sin in hi Muhammad daakmu amuyatin halom simbigi jantung namu nabang siya daak supaya kita ri gumawa dengan amuin yang daakan kaniya hasupaya na masiguro na to inamal na to kumugdan insyaallah subhanahu wa ta'ala isang pabihad to masikita niyo mga yu taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil waktu pa waktu hasupaya masampurna in katan kabayaan na to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقوينا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين.
اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.